Mene zanima skače li poskok. Pozdrav Marija. Bog Davore. Kockići su čuli da među zmijama postoji jedan dobar atletičar. To je poskok. Skače li on? Iako se zove poskok i mogli bi reći iz imena da skače, zapravo zmija ne može skočiti zato što je jako zdepasta i možemo reći debeljuškasta, nema dovoljno mišića da bi ona sad mogla napraviti taj nekakav skok. Ono što se možda dogodilo i zašto je krenula ta priča cijela je da se poskok sunčao na nekakvom drvetu ili je čekao plijen u zasjedi i kad su ljudi prolazili on je možda skliznuo sa grane, znači spao pored njih i onda su oni zaključili da je poskok zapravo skočio. Ali evo, znači, znanstveno dokazano ne može skakati. Je li njihovo najčešće obitavalište stablo, pa onda skaču dole, to jest skliznu ili padnu? Pa najčešće da, znači uvijek se zadržavaju uz nekakvo grmlje, kamenjar, neki gdje su znači, nisko raslinje, ajmo reći grmlje, neko malo drveće, da bi bili što bliže suncu, odnosno da bi se mogli što bolje osunčati i da bi što lakše uhvatili nekakvu pticu koja se isto nalazi njima na meniju, dakle njima se isto hrane. S druge strane, uvijek će biti u blizini nekakvog kamenja, znači nekakve stijene i onda ljudi kad se kreću u toj brzini, znači kad njih zmija recimo ugrize, oni vjerojatno imaju dojam kao da je skočila sad od neku, da iznenadila ih jer nisu uopće vidjeli otkud sad odjednom zmija i onda ide ta priča cijela da skače i da se u biti odbacuje i napada ljude. Zmija zapravo nije uopće konstruirana za skokove. Pa specifično poskok ne, dakle on nije, on je ta mala zdepasta, debeljuškasta, ne mišićava zmija, a postoje neke zmije koje mogu eventualno se podići, znači uspraviti se kao što recimo kobra, znaš da ona može se postaviti tako i da se može malo baciti, ali sad da će zmija skočiti kao recimo zec, kao mi, to nijedna zapravo ne može. Vjerujem da će kockićima sad biti puno jasnije. Nadam se da hoće, nema na čemu.